Wenge sesideman mekarlah. C gede kelatan kepada panjenengan Bapak Nurul Songo Mancon. Nah, sebentar balik kaki Pak Nurul Songo Mancon. Cerit. C kaki Ananda Rudi Gawalan Kasem Lemabang ya. Akevan. Kage Ananda Rudi Gawalan Kasem Lemabang lapo WA ning kok dihapus le. Berbi
keadaan maamprong rukun marang ingsun urip ana kota gedhe aku ditukuke pemasak isine kowe jaluk apa wae senadyan sesidhemet mesti kasempatan selama bumi ini masih berpenghuni di situ kami akan tetap berdiri